Hello, avuxeni vanhu va ka hina endhawini hinkwato la mina ku ta kona ka Nkanelo wa Gingirikani vito ra mina hi mina Mandla Gingirikani wa ka Mashavani khisi swin'wana mi joinile if mi ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi khumba the red button and also hit that subscribe button and that notification bell mi khumba tloko ku ri loko hi endla ti-show ta hina n'wina mi nga salela ndzhaku mi nga titimeli so namuntlha ni lava ku appreciate munhu un'wani unexpectedly kumbexana swi nga languteriwangi video leyiwani yi inspiriwe hi kumbe yi hlohloteriwe hi munghana wun'wani wa mina va ri Brian Makam i khale xi ri ka music wa Xitsonga xi kha xi vulavula hi tipolotiki ta music wa Xitsonga khale a xi favor Prince Rangani a ni swi tivi xo xi favor mani Brian Makam xi famba na mani a ni swi tivi but anyway I think she had enough Prince Rangani as far as I know. Yeah, or Rangani music. So right now, Oshina Pelechud, I think it's a Mapele camp right now. I don't know. The politics. Hey, ita kidnap you, ita biwala. Ita biwa. Okay, guys. Mo tseka so delelaban. Brian Wakam inspired this video, so I just wanna appreciate him as well. Because imunhu longa contributing ka swa ku tlangela Vutsonga na Matsonga. So I poste video ya buti wan'wana aku hikwalaho ka yini titalenta to fana leto a ti nga recognize kumbe ka ti nga tekeriwi enhlokweni kumbe ti nga xiximiwi hikwalaho ka yini Gaza a vutisa xivutiso xexo so na mina ni ku maybe let me take this opportunity ni appreciate munhu loyiwani as well. Loko mo swi vona leswi nga swi tsala Brian Makam lawani u tsale ku very loko hi vulavula hi MC yo tsakisa no nandzihisa ntlangu hi vulavula hi Muyisa loyi positive video tinharhu la Brian Makam. I don't know him but I'm his fan. Whoa, kasi white camera ta ka Gaza Muyisa lowani ti nga n'wi voni mara if a hleka if a khumba kumbe ku tega Skodas Mashau Kantur Gagash Nonyani na Fantonder de Munyai. Guys, iman Fantonder de Munyai. I don't know him. Let me check this person. Fantonder. One ngang okay. Nung Fantonder de Munyai nung anyway, ibi Brian atla khumbana Maseda Mkuzana vanhu lava nga va khumbala i vanhu lava va fambisa ku ti-event ta ka Gaza ka nyingi vanhu lava nkarhi wa sweswiwa ni nga vulavula hi nkarhi wa sweswiwa hi vona va talaka ku va buka vanhu kumbexana va ti-MC or swo fana sweswiya kumbe va fambisa ma-business ya swa ti-events and all those things, so maybe that's why va khumbe vona hina va nga yi khumbangi mara anyway hi ti khumbe hi hexe. Okay, so la ku vona ku leswi Brian Makam nga swi vulavula xana i ntiyiso na mina vhele buti lava ndza mi va vona ni ta mi byela vito ra vona ku i mani vito ra vona ra straight na ku va huma kwini before the end of the video, so please watch. A hi voneni ku va hi khomeleni buti le veri hi ku ya hi Brian Makam lava hi vona best MC ka ti-event, so va rhambini a hi voneni ku va na hina va hi khomeleni va nyanyula ntlangu kahle so la ku penguriwa yini la ku penguriwa nceka no ya riya nenge lewa straight no I ti bori man ho vona ka ti-event himpela ku laveka vanhu va so mo hi vona yin'wana video ku yi khomele yini ku ya hi Brian Makam kasi i simu ra mali leri nga ku tlangeni ka background a ni ri tivi mina na ri tiva ku ri twa mara ni swi tivi ku ra mani ende ra ba okay. Your best MC doing it as usual. Hi ku ya hi Cool B ne ni vona Cool B hala ka Ndengeza
no hi le ka ndengeza kumbe ka n'wamatatani very the babes ndhawu ya kona no ka babes hey hi ri the babes ka babes a hi ri ka babes ni vone cool b la ni xi vona cool b I munhu wo leha cool b loko xi kha xi endla tivhidiyo i nga zi ku I munhu wo koma mara I munhu wo leha I giant kahle kahle cool b mi nga xi tekeli hansi guys ku njhani cool b wena nga ta ni ta ni xeweta a loyi mina ni ta xeweta wena ni teka picture na wena no ize vita hi mara no a ni yangi na xeweta cool b and a ku na vanhu vo tala lava kha va teka picture na cool b so ni vone ku sweswo va tsika hey tle hi vona na vavuvu kwaleni guys koko a va hi xewetanga na hina hi va xewetanga hey guys ene drama hi le ka babes very the babes ka babes swo taniya This guy is dressed like a clown. I can call it that way. Leswi mona ku ngari swo fambelana na ntirho lowu nga ku endleni and nga I munhu wo bora firstly and I munhu wo komba ku ina energy. Xi se xi na matimba. Swi swa komba ku loko ze I thola xona ku xiva MC ya wena ka ti event to hambana kumbe tikhobeni kumbe amtlangwini mcatwini ka ti birthday party kumbe xana ka swin'wana swa mitlangu usually swi tikomba nga ri market ya yena yi fambelana na mitlangu leyi nga yi humelelaka amindyangwini xiseveseve swo fana sweswiya I tikomba a ri kahle ngopfu nkulukumba lowani ni rhandza dance leyo riyanenge liya ya tata okay n'wina mi ri yini guys loko mi languta leswi ni nga swi komba laha mi yima na swona mi yima na Brian Makam I right Brian ku va a ku misa loyi I na talenta ya ku fambisa mintirho na mina loko leswi ni nga swi vona na swi vona ku xi na talenta a xi ti bori phela vo MC byela munhu ka nga vileli va swona na ku ximbale njhani xi hava xele hi nceka un'wana wa ntima nkarhi un'wana wo tshuka ku hakiwa swilo swi kha dewula swi va na disorder mara hey it's art yi lava ya swo taniya no man swi kahle leswiwani misa lowu wa fambisa lowu wa tikomba ku va fambisa veri mani vito ra vona guys lava va tivaka mara na swi twa veri va huma hala ka bungeni no mi hlevela guys veri misa loyi u huma hala ka bungeni hala ka bungeni loko I hindza kwini kambe ka bungeni loko I hindza patrol hala Elim ne yes patrol hala Elim I hindza va Nkuzana ku bungeni ku hindza ka Nkuzana no ka bungeni a wu hindi ka Nkuzana man guys mina ni rivele ka bungeni guys ni rivele ku mara ka bungeni side ra ku hala ku hinda ka Nhlaneki I ya le henhla le I gongongo I hinda umatatani I hinda the babes ka babes man I hinda I famba bungeni ya haka hi kona ku hala so veri nkulukumba lowu huma kona very boti Foster very boti Foster yi huma hala ka bungeni boti Foster yi buka bugeni man yi buka bugeni ta fambisa switirho swi nga ta swona ani very spring has sprung sweswiwani swa sungula swa sama hi la ku sungula sama phela sweswiwani na ti album ti ta huma na ti event 77 ti khoba ti ta huma mitlangu yo hambana ti birthday party swo tala swi ta humelela so kuma ti MC ta street a va hakelangi buti lava ku va ta vulavula hi vona no twa va ntsakisa nanguta attire ya vona ni leswi swi endlaka va riyanenge kahle va ri vo buti riyanenge the entertainer va kona ka Facebook mi va cheka riyanenge the entertainer ya mi va cheka buti lavawani va kahle ngopfu va endla guys kumbaro xiburukwana and then yi rhangisa xiburukwana ivi ku yi ku xi ncekana xi around guys swi kahle ngopfu swilo leswiwa swi hambana and a yi hlupha hi attire ku feni yi mbala vu formally yi bomba no yi mbarisa sweswiya it's his unique style this is artistry leswi swi na vutshila a xikarhi hi swona ku va artist ya i n'wa vutshila munhu wa so
munhu wa kota ku endla swilo i va creative wa swi vona ku i creative misolo pero mara ka bungeni but Foster Botiryanenge the entertainer ha va bungeni guys na mini mana Kref ano ita sona ngopfu na iranda ni mawusona na mina Brian Makam awuyimbi butli wena talenta man hayi ni tshemba ku va switwini lava va nga na matimba yo karhi va kha va commenta vanhu la ka post ya Brian Makam guys loko vulavula hi content creation hi vulavula swo fana leswi ni nga ku swi ndleni lani I'm just creating content yes Brian Makam shared the thing but I made the video out of it mara munhu un'wana swi ndla kuma a nga swi hleketi sweswo a ta yimela mina ni yi endla even I have ka endla the same video swi humelela ngopfu ni vona ti-video ti wa tindliwa leti after leti mi ni nga ti endla va fika va endla the same video I love the beef la guys I'm just saying vanhu va ri yini laha a hi voneni very is good ku vula Nhlanhla ivi n'wana i ri hope love i ri ni kombela ku senderiwa va lava ku senderiwa ti-video vanhu hi swa karhata swilo leswi hi ta yi kuma ku hi dato and then xikhongelo maloko i ri futhi loko wo n'wi vona kunene mi nga rhandza ntlangu swi loko va endla swona swinene lava van'wana va ri i wahala ka hina ka bungeni va tirhiseni shem ni vone na lava nga tegiwa va Botis Godas la mashawu vele ku i Mr man lava Mr as you wish ne ya ve ri na ti event la September hale alagiyana hala Botis Godas ni to carry to politica ai mo so and then kuna assurance na commentini ver uyibona njani Brian ka tega assurance uyibona njani assurance ku blind deserve ku rambiwa ya swibekele beke okay very kahle ngopfu insurance ibot insurance kusukela ka Makuleke la mirina ka Makuleke abuya ka Makuleke nga ri khale and then kuna maseve mi right ku vula mani khomi hlungwana matayere iri mi right ti camera ta ka Gaza hi kombeteni ti kombeta ti languti hi kombela ti languta demand okay no hi va langutini shem hi xitwi xirilo xa n'wina hina ka Nkanelo wa Gingirikani hi va appreciate hi va languta hi leswi ni mi khomele swona le ka Nkanelo wa Gingirikani criminal gere nkani famba na botiri ya nenge la yi kha yi reya swinene nenge ende na swi twisisa ku marihele lama nenge a hi vona ma normali lama ma na vu art a xikarhi ni ma na yona mina botiri ya nenge la kar kana dia ka chilas okay ntse ku ngwina ba koreketa min korekete ku la mama okay ai menyana yo la usirenenge Evan ayala kusuka video mazwa botrenenge zumere ayala kusuka video okay no shikahle ngopfu ni izumere yena dasa ku ye botireng mina vona itsakisa guys yi buka bukeni a hi swi ku tinambara ta vona ti queen ai ta share na hina la ka Nkanelo wa Gingirikani ni cancel ko me joinile hale ka Nkanelo wa Gingirikani ku ri mina le gere as doors ko me qoqotho dinqaniwe somiwe dinadora I'm thirsty ni twatora hesh as doors minga titimeli menga titimel